na eba ni social media so a enkrofo bi ewo ho no ma ya ekame akoyese bom asem entwemu eda ena asem eda pono so ene nana Agradaa sese efe no evangelist mama part na wakame akoyo bi adkane no na eyakom ana na wokom sese die afa Yesu Kristo se ne kra ene na chenkwa na se kame akoyese nipa dodo na ensanso enje ne sakraye no entwemu ntine nchese nseme koso ni na wasanso ede atake no maame ngege apabontia allegedly wochiri machese kame akoyese aposifo ache maame Agradaa nkrofo enan na wochire mu so akire dia abrantie bi a ye friend appear na ye kan say mfi ba ko atwam no ne maame Agradaa wo issue bi a wantimi aniawe na asem no sana sisi amede okase asansa ko piem wo court eye luckily pass maame Agradaa esanso eba kotwere abai ekuku maame ngege edi mu nchiri mu edi bre yenko ne enkotie no embassy sa concerning a case that he filed against Agrada's movement. So we are here in the Accra circuit but one. But since Apostle is here, I would like him to break the news to everybody listening to us now. So, and then the say, "Be just the Asher, say, could you hear about my person one casa who breaking news now? Medical care be at the attraction at the amount of my Ghana new year." No, yet that. Biasi bibi kan da otwedi ampon yakopon aso ewo adefefa wa ya maye ne dan wogina yachi waboa ye adi kumye kase amaye ye toso bi me da Ghana need Ghana for space ya me gina me ye bibi makotre pa am say your president any time in chain they won't try the years so no so or your organizer for the system doctors on the cat sana adofo ka wona meda reverend ku a o de nechi eso ase bedefo mo gare ni Ghana mu na mase ene nyame aya de fa ma ye nyame di ku mama ye wo yan ku ndi ayi kai em say mu nyina muti say maame Agradaa wale ni movement bi afa no Agradaa movement e be chese ni be ba me konfu e wo ma Ghana ni I mean, go and get me questions. Yamiadum, as some of the people, and then a court, and what as some now, the link I am not just saying, oh, I was saying, first time I back, and then I got to get some what task and I won't want to go with our lawyers. Say, I forget, all man, the clients, or man, who said before. God in the bush was always before we were asano. Say, asano makamo, madama. There were whole implications you almost say I want to do. Yeah, it is just a trouble. Alright, I tried, yeah. But therefore, me mamunyina makwaba, emele kakra munie, a chapa kako afe. Samunyina mo kai oyone kasiye we a, oyone kasiye we a esi ye, etwa mu. Ema ye nyina ebete ho kwantempe. Ema apia ni Agradaa koyi ye hu video kura enkofo ka se wo ma bom dientien sa video we esa kenya ni hu biem ema ye ka se ye pe justice because asem we etumi esi apia so eye audios de breme ema me di audios ni be ye ebe board huro bebre yeni akinsi pepra so mu bi ekoi nipa bebre bai ekoi obi omuwa bi abakọ but enam se adofo ni bi every Kingsley adofo ni bebre ye moa no adofo ni beginning no bebre boa ye no ewo social media no dodo no aye ye da hubo ni mi videos ahodo a ye be ye ni nyina no ene ehonsem kakra a abedi mensa case no enkra matine say case ni nyanwie ne kota there's another court case between apia bebreka versus Agradaa eti mu amaso apia bebreka asimu no mu amobuano no de ntie ne maba ne say me the way ebe mama hunu say Uma apia bebre ka teku wo bra no ohia moa
woman simple from the beginning. Kukoshia here and some misunderstanding baby abba akọ. But anya no na ya hwe na wie. Dia ya hwe ne sese wotaku ne wo simple bi kodi apia bebre ka wa. Case no baby akọ duru nie. Case no baby akọ duru ni wo wa ofre engege na apia case no and apia mo ye fa lawyer kula ye hunu ni lawyer and this and that and that. But to top it on baby a case no akodru se mo nyina mo kai video we ana masa ona just video uni kuni aloe amwa ana masa ona just video uni kuni aloe amwa sa ona just video uni kuni aloe amwa president ya president wele video mo ate ya de ana masa ona just video uni kuni aloe amwa president ya president wele video mo ate ya de ba ni pa wo duma so we bi ani. Yes, sir. Nobody will be looking his phone. Yes. Mama sawa awo fedua. Mama sawa awo fedua. That is saying. Kiki love, that is saying. Midofo Ghana this year, Ghana adeshima. Esa video we. Me ya chilemono. Oba no wa wosu no obi abewebi no obi ahun say ensem ne course so ne ensem ne start here no. Se ofa back door send this sika bi ma apia. Se apia so freo. Se ohia sika bi for the support ni lawyer ana ni police adwuma bi a enam se edam no eduru ye akua good baby a wo bi aye chia akua good na me nhira me nim nipa kra wo hye sa account na chi akua good but akua good ni yo bi a watimi agina ono kra na send me message kese akua good na send me message ngege me slow push agra ya slow use platform no onsa asam no eba koi etine nkofo ewo mu gidie na toba ha. But I thank God said debia akua good or test me na akua good test me na akua good ye yi etina me so etime ye use sa platform we dia me gina so ka kire mu ebo da huru say enkunimu die aba ene omukọ court na apia edikan aka na because of say video ne wa mintimi and download video ni mu nsem ni nyina ntimi ma enka mebo akile mo but ne tenten ene ni tietia akua good nsem akai wo hwe mame ka se bi nkire mo de obi ati social media ha ye bia ne yehum nyina wo entra social media ha enka se wo ye bibi na ye nipa hu da bi yehum tamu ne nsu nti wadwene ya wote se ye hu wo akua good ene me ka asem bi akire mo se wo panipa watro caption adi mu ntintimma otimi ba me message mu engege ko life engege on my life no the audio subreme no the video subreme akua good me shada nim nipa na o check sa account na chi but you much aggressive. Thank you my beautiful hey
me doba obi doba maame sewa brakatu maame sewa ahofadua mi ankasa mi twotwo mu chuo me ba mi nkonya ne ho maame sewa se enawia yi wa sande ne maame 1,000 stars buey Ebusia appear biblical and Mame Agradaa evangelism apart court case as say asanso arise and ye dey so more attention TV so Mame Nka would say a University Foundation and as some as na me djumedi ebe so more attention TV so the number and 05483029855 keep watching. Yeah, that's it.